V času od četrtka 28. do sobote 30. januarja je potekal že 8. mednarodni festival podvodnega filma in fotografije v Slovenskih Konjicah. Mednarodni festival podvodnega filma in fotografije Sprehodi pod morjem se je rodil leta 2009 kot majhen delček uspešnega mednarodnega simpozija Potapljanje AST in je z leti postal eden izmed najzanimivejših kulturnih dogodkov v širši jadranski regiji. Festival Sprehodi pod morjem, ki se ima za svoje ime zahvaliti profesorju Dušanu Kuščarju in Marjanu Richterju, si v svoji 8. izdaji želi še učvrstiti svoje mesto v družbi starejših in večjih svetovnih festivalov. Zahvaljujoč organizatorjem Občini Slovenske Konjice in plavalnemu klubu Slovenske Konjice, se je festival dokončno ustalil v tem kraju. Sprehodi pod morjem se razlikujejo od klasičnih festivalov, saj uspešno kljubujejo komercializaciji in prinašajo zgolj esenco umetnosti izbranih avtorjev, ki so v veliki večini tudi vabljeni. Festival se je pričel v četrtek 28. januarja s projekcijami filmov za učence in dijake v dvorani Doma kulture v Slovenskih Konjicah in nadaljeval v petek 29. januarja zvečer z otvoritvijo razstave podvodne fotografije in z otvoritvijo razstave otroških del likovnega natečaja Sprehodi pod morjem. Sedaj pa k likovnemu natečaju. Septembra 2015 smo razpisali 5. likovni natečaj za osnovne šole na temo Sprehodi pod morjem. Vabilo smo poslali osnovnim šolam v Sloveniji, na Hrvaškem, nekaterim osnovnim šolam v Srbiji in v Rusiji. Na natečaj se je odzvalo 1032 učencev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Rusije. Prihajajo iz 203 šol, ustvarili pa so pod budnim očesom 252 mentorjev. Toliko sedaj o natečaju v številkah. No, komisija v sestavi Karolina Krajnc, Nina Pufič, Maja Šivec in Alenka Fidler je vsa dela seveda pretvorila v elektronsko obliko in nato izbrala 21 del, ki so vas danes pozdravila v mali galeriji našega Doma kulture pred prihodom v dvorano. Komisija je med izbranimi deli izbrala 3 zmagovalna, ki bodo prejela nagrado Morski konjiček in sicer v okviru jutrišnjega Grand Prix večera, kamor vas še enkrat prav prijazno vabim. Morski konjički pa bodo jutri šli v roke naslednjih avtorjev, ker je prav, da jih tudi vam predstavimo. Prvo mesto je zasedla Lara Bertoncelj iz osnovne šole Zadobrova Ljubljana Polje, učenka 1. razreda. Potem drugo mesto Dario Kopričanec, učenec 4. razreda iz osnovne šole Molve iz Hrvaške, ter tretje mesto je pripadlo Mihajli Čondrič, učenki 8. razreda iz osnovne šole Vladimira Nazora Rovin, torej prav tako iz Hrvaške. Z velikim aplavzom pa lahko že danes nagradimo vse 3 zmagovalce natečaja otroške risbe. Sedaj je čas, da na oder povabimo še gospoda Andreasa Frankeja, čigar umetniško razstavo si bomo ogledali ob zaključku tega našega druženja v veliki galeriji Doma kulture, in gospo Beki Kegan-Schott, katere dela so prav tako razstavljena v naši mali galeriji Doma kulture, da podelita male morske konjičke našim malim velikim ustvarjalcem in ustvarjalkam. So, Mr. Andreas Franke and Mrs. Becky Kegan-Schott, I would like to invite you to join us here with the children and hand out our little cute glass seahorses to our young artists. Gost večera je bil Andreas Franke, avtor Potopljenega sveta. So welcome once again to our Slovenske Konjice. Today, through the exhibition of your works, we will witness a sort of a stage beneath the sea, which you've produced. But you are actually not the only author of those works out there, because the sea helped you quite a bit. So I would like to ask you to give us out, where did the idea come from, and how did you do it? Hello everybody, thanks so much that I can be a part of the whole thing, and it's a fantastic thing what you do here, and I heard you do this not only this year, you do this regularly, and it's outstanding. I've never seen something like this before, and I'm very honored to be here. And yeah, congratulations to Branko
to you and everybody else who was so fantastic and did all this hard work here. Hvala lepa. Gospoda Andreasa Franke sem povprašala o sami razstavi, o ideji, kako je prišel na tako krasno idejo. Najprej se je seveda zahvalil organizatorjem za povabilo, rekel, da delajo izjemno delo, ker pač se sprehodi pod morjem odvijajo že 8. leto zapored, ne samo enkrat. Zahvalil se je Branku Ravnaku kot glavnemu organizatorju in vsem soustvarjalcem festivala in zelo je vesel, da je lahko danes naš gost. Yeah, let's come to your question. I do have a background. I'm a photographer since a very long time, since 27 years already. And since 23 years, I'm a diver. And I always try to bring both together. So it was always, how can I bring both passions or hobbies together? Take a camera, jump in the water, and shoot. And this was always a dream of mine. And so I came up with this idea, what you see here. And hopefully you will see everything outside afterwards as well. And there's a short movie, you can please have a look at this. And there are some questions. I think on one hand side, it would make a lot of sense that the people see it, so they understand the question maybe a little bit better. But what I can tell you, first of all, I love wreck diving. I jump in the plane, go to Key West, go to Barbados, or the very first shipwreck I ever dove was the shipwreck in Rovinj. And it's an Austrian shipwreck, and there everything started at the Barone Gulch. And I was diving there, and I thought, fantastic, wow. I was overwhelmed to see this wonderful shipwreck since almost 100 years down there. And took my camera, took shots of this wonderful shipwreck. And then back home in Vienna, in my studio, I said, yeah, looks good, but something is missing. I want to do a little bit more. I want to bring life back to the shipwreck. And so I came up with the idea to add people and superimpose this to my photography. And so I shot all people and some pieces of these images in the studio in Vienna and added this and superimposed it on the image and on the whole series. And one came to each other, and I loved it so much, then I went to Egypt, to the next shipwreck. Did the same thing, then I went to the States, or even better, on the boat, on the lifeboat in Egypt, I saw a magazine of the sinking of the Vandenberg. And then I said, okay, this is exactly there where I want to be next. I went there, and then in between I came up with the idea, now I have these pictures, where can I exhibit them? Of course, outside here, it's a very good option, but maybe an even better option is bring it back to where everything started, bring it back to the shipwreck. So this was the idea, and so like she asked me, the sea helps me a lot to make it unique, to bring it to a point where divers can find an underwater photo gallery underwater. Yeah, fascinating. You get a really easy job to translate now. Torej, na kratko bom poskušala povzeti, kaj je gospod Andreas povedal. 27 let se že ukvarja s fotografijo, 23 let je že potapljač in vedno si je prizadeval združiti ti dve strasti v eno. Torej, skočiti v morje in fotografirati. In tako je na svoji poti srečal potopljeno ladjo, vse skupaj zgodba se je začela v Rovinju in jo je seveda fotografiral in fotografiral tudi druge razbitine, ki jih je našel, ki jih je na svoji poti kot potapljač srečal. No, potem pa, ko je slike razvil, je ugotovil, da na njih nekaj manjka in se odločil, da bo te razbitine uporabil kot oder, na katerega bo skušal vrniti življenje. In zato je v studiu
naredil posebne fotoshootinge in s pomočjo postprodukcije te fotoshootinge prenesel na fotografije razbitin. Tako da so te na nek način oživele. In ker gre seveda za združitev takšne strasti, je potem razmišljal, kje bi bilo najprimernejše mesto, da jih razstavi. Galerije, kot je naša, so seveda zelo primerni prostori, ampak želel je nekaj več. Zato se je odločil, da jih vrne nazaj na razbitine in da jih postavi na ogled potapljačem, ki bodo plavali mimo. In točno to je naredil prvič, drugič in tretjič. Večer je glasbeno popestril koncert harmonikarja Janeza Dovča v spremljavi Gorana Krmaca, Nina Mureškiča in Vita Krajna. V soboto 30. januarja je potekalo predavanje o apneji, skuba in tehničnem potapljanju. Predstavili so se Kari Hittinen, finska 3D fotogrametrija, Leigh Bishop iz Anglije, iskanje nizozemske razbitine na obalah Afrike, Herbert Nitsch, Avstrija, aktualni svetovni prvak v apneji s povratkom iz Brezna in Becky Kagan-Scott, ZDA, podvodno snemanje. Prav tako so potekale projekcije filmov svetovne produkcije 2015-2016 in podelitev nagrad najboljšim mladim ustvarjalcem likovnega natečaja Sprehodi pod morjem.